hari amakuru, hari ubumenyi bwanditse bwari buzwi neza. Ntabwo iyi korona virusi ari ikintu gishyashya. Narababwiye bushize, ndagira ngo mbacalenjinge mwese mubirebe, ahubwo mwibaze muti ni ukubera iki za televiziyo n'ibinyamakuru bake aribo bakopfuye bavuga ko iki cyorezo atari icyorezo nyacyorezo. Iyi korona virusi ni nk'intwaro ya kirimbuzi igamije gusenya abantu. Mubyumve mubimenye. Nkamwe banyarwanda muri kumva ururimi, n'abandi mwese mubasha kumva ururimi, igihugu gifite serivisi z'ubutasi. Kubera iki ubu bumenyi batari kubusangiza namwe? Mubyibazeho.